دادی خدا هم خیلی گپا میگم حیران میشم که اینام شخصیت خودش هم چون یک نفره که امروز راستای دروغه با گفتی آدمو که مقصد مطاری رپ توجیکه کم ترک کردوشه مورا میجا سردوران کو نومی رپ توجیک فستاگی باشون نوی معنی رو نداره که تو باید در رپ فقط منطق بکوی در رپ فقط یا فیلسوفیا بکوی و کینچ کوکنی ویدون کتی فیر راستمان کایده میشال акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст аст мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо барои харидорӣ намудан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед доставка дар шаҳри москва ва санкт петербург муддати 24 соат мебошад барои дигар давлатҳо бошад доставка 3 рӯз мебошад аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад салому алейкум тамошобинони гиромӣ барномаи гапгапай ва имрӯз қатъи шумо суҳбат мекунем ва кадомеда интересния ягон савол дора ки ягон чи марҳамат саволот напутем ва пешакӣ огоҳ мекунем ки барнома дар ютуб канали репортал мебуроя ва кадоме намехоҳад хича дар чи бина чи накунем дар прямой эфир иштирок накунем ва кадоме ки ягон савол дора ягон шикоят дора ягон дархост дора марҳамат бинависем ки мара доб мекунем чақчақ мекунем беродарҳо бинависем ки мара доб мекунем суҳбат мекунем бачаҳако салом бачаҳако салом значит он кас ҳаст савол медодагӣ савол боша марҳамат бачаҳако нависем ки мара доб мекунем суҳбат мекунем уже як кас гуфт мара добка выйти в прямой эфир شروع 0009 او سلام علیکم رحمت مرحمت اگر یگان سوال باشه گوش داریم اما که بعد کلیکه که یوگن قطیر رادی اما کانال دلیل شده که اما میکنم او ам яду рекламае ки ютуб метавона удалит куна канала барои аму скритчикаги финалш 25 октябре бра 25 октябре о бра майли браҷа саломат боши брат марҳамат шикоят дорум мега лерик ты шикоят биё офис гап мезанем нашуд шикоятат мс меха офишл гуфтае ки доб кан бародаро кадом ягон шикоят ё ягон темара суҳбат кардан дар кор боша аммо бинависен қабул кунем бенҳоят зуд меша ва алейкум салом брат имрӯз мутаассифона наметавонем исбафта имрӯз кам кор доштем монтаж накардем пага мебироя не рост имрӯз кам тарак кор доштем мора миҷа сирдорам ку даводавра сай ура ма монтаж мекунам ма нав офис омадам гап нест брат пагаш дачкне небироя майли брат ма дорум саволои бисёр мужик саволи бисёр дора
باز میبینیم که برادرمون سوالی چی میده. سلام علیکم اکا. علیکم سلام برات. سلامتیت خوبه اکا؟ کار برو دانزه. رحمت ایخت پرسیم. اکا جان یاده چی پرسیدنی هم همی باید بطلی جوویدون کتیفی را رستمان کایده میشال؟ جوویدون کتیفی را رستمان؟ خیلی باطل میشه با؟ خیلی گفتگی هم باید بشه نمیدونش چی؟ من درک ندارم برات. بخدا؟ نه سریوزه نمیدونم. بخدا فیر رستمان چند خشت خپایی قریب 10 سال شد. همون جوویدون هم قریب 10 سال شد هم خیلی گفتم بشم هم گفتم باش میپرسم اصلا دنی خاص خیلی زنده باشه اکا جون از او رحمت. سلامت باشی برات. برسی من امیر اکا و تچین مال برات جون تچینش میکنیم 100%. ما فکرم یگون پریکول کردن یگون چی کردن. کیرا دبایت کنیم بچه کو کی سوال داره؟ کی سوال داره؟ کامو صف سودا را هم مرا بگو. صف سودا چوکه در 6 با 1 دکادم سایت های در کانالی ناویک تورس دوگ 6 با 1 در کانالی ناویک های بچه کو. سلام علیکم. علیکم سلام برات. اکیدو دکترش خیلی رحمت تو چی خیلی سوز نه؟ سوز نیچ اما خوبه. خدا را شکر برات جون. اکا یکون سوال ندارم پروسم سلامتی میخوام تمام. کم نیست برات. کم نیست اکا رحمتی کنم. سلامت باش برات. اما وقت با پیش باشین. رحمت برات جون. دوب کن. کیرفوان. باتلی باستر. چیشید بروما. باتلی باستر پاگامی بروی بچه کو. سلام علیکم اکا. و علیکم سلام. چی برات کارو چی؟ بشش من الله اکیدو دخدایم مراجعه دونم. گوش دارم برات جون. اکیدو دخدای نمی باطل میشود کو. فقط سنی همو بدلرو های تمام نمی یکون کلی تماشا بینای نه خفاش کیمیوی مودم اینترس نیده خیلی تماشاشون میکنیم اونا بدل کارلیون ریکل خفاش بارون اومدنم خیلی ای پیش بونشون تا ما مخلصای خیزه هم ده برات مو باطلوی اگر باطل رسول تماشا نکده باشی وای رپر در پیشای مخلصاش های خفاش خیلی تماشا بینا هم خیلی پشتش آدمای کلون هم میوه نه کوینا نمیوه نخی در باطل رسول وای بچه اکو کسی های پیش میوه هم خفاش تگیند وای را میبینی 100%. خیلی با پیش نشون تی مخلصا را پیش نشون تی زور میشنی خود اوجا تنگه اوجا نمیشه وای پیش رفته و ایسوس وای بینی های تنگه اوجا گاب نیست برای جون سلامت باشه. فکر خوب نه که ما ماکسیمال حرکت کردیم باطلرو یا نمود ایستادگیان که مخلصا پولن سمیتوان اینجا جورابک و علیکم سلام برات. خدا را شکر چوکا دی کارو چی خیلی؟ خدا که ما هم یک نمایندهی بطل رسول این مسکو وکر بطل رسول این مسکو در مسکو بطل رسول هست؟ همو خطان تحصیل کردین کو نوبت نرسید که لیگا چی با نوبت نرسید؟ نمیدونم وقت کم گرفته
روچی ما در وقت نرسیده که ما قطعی ابو بطل داشتم نشده که وقت نرسید؟ دیر سرش کردین چی؟ نمیدونم ساعتی دبت چند سر کم 3 ساعت وقت تایگو برای هر یا بطل که چی نیم ساعتی ده 6 تا بطل باید میشید بیزی بکن ما در نشیده که نمیدونم یا 60% نه ای 4 بطل اگر 25% رفته باشه ای ما و امسی کولیا انا 75% مخلص رفته گه که نکی بطل ما نشید بطل تون ایسر تشکیل کنه میکنین بطل؟ کمش نچوانه که سو مای پس میشم ما داشتم اونجا دامو کافه چی را گفتم که بیا ما کسی خمسشون بود میتم بیا ما بطل باید بگذارونم گفتم ما که تیوری دگیم باید ما بطل بگذارونم که گفتم مو بانکت میگذارونه میخواه انا نگاه نشد درستی که این مشکلی را برطرف میکنیم این مشکلی ما خیلی کردم که بطلو نشده ما خیالم سپرنیکاتو نامدن که اینجا گب دایی بده سپرنیکی هم نامده بوده ما آمدگی بود نکی نشید این را پرابلم را حل میکنیم برات اگر که روزی باشی تشکیل میکنیم اصلا روز کنم وضعیت کرونا ویروس در روسیه ببینیم چی گپ میشه برای که اوجه با هر خیل زپرتامون دستن کو اینا ماسکه نوافی میسیم دکمه کیسیم که چوکنیم دیگر هم محکمه خیلی تو دکبر ورودی پردلیت کردن چطور نکو؟ خیلی نسی میشه خیلی فریضه بیخ دوان که میشه نسی بوشه ما ای کار ای پسش میشم برات بعد با خبر میکنم گم نسه که ما خوب امیره زد داشتم که گفتم یا خدقتی الو خبرم خیرت ندارم گم نست برا سفده اینا بهترین شید گم نسه که پانوی الو داشت احتیوت کده مایل برات گم نسه значит по далечкам навис коми батл кна хатиш кадагим ака добавьте меня ильтимос абдуразок бачако кадоме мехоаби сомуни кор кна کدام میخواه 20 سومونی کار کنم مرحمت در نمرای 939 الو سلام علیکم اکا خدا خوبه رحمت اکا من نشد تمام رکلامی سوخ سازایی که در لیش نویسیم اکا بخاطر داری شما گفتین که ما همو دارو را میخریم و در خدمون پراورکا میکنیم خیلی پرویرکا مینم یک سیامین مخلصوی که رپتیجه که خریدوره میکنم بینم ما در رزولتات هم مرحمت خران هم سودای شما هم پیشگیری اینستاگرام خدام کرد مالش کو بکیاتا من دو دوروش میگیرم مثلا فربی شوی و ریش پروواردن هم قریش دارم میخوام مثلا دواماش با فربی شدم ما مثلا مخلص ها روزی باشم مثلا ما همی کارو کنیم یا اگه خیلی نه مثلا شما پس پیش بسیار داریم مالش ما کویا بیابلن میتم اپروس نمونم کدومی که روزی وقتی بینیم بسیار شد و هم کارا میکنیم میشه و گاونی سکازدور احمد باقیش رفتیجی هر روز پروزا دارم سلامت باشی برات جان гап нест уже на бачако доброволецо пайдо шуданд ки добровольно тест кунанд борои софсавдора ва морам хирсанд мешем ки ами чиза проверка кунанд ва кира да бояд кунем бачако ягон кас хоҳишманди ягон савол додан нест ака шикоят дорам марҳамат кадоме шикоят дора ва ёра ами шикоятдорора қабул мекунем якм батли далешо кай меброя батли далешо пага бародаро имрӯз бояд мебровардмш ай паси кориш о алейкум раҳмат брат худо чӣ хели یک خویش و یک شکایت دارم که همی
MC de kilo MC tifar karo chi gavariya sof balabol kalmo palmo promadagi karo chami chi qadar amura reklama mekdi همه شاید بی نوزه نفهمیدم شیش تا اونم براتانوش رکلام کرده برای شام رکلام کرده برای شما نه امورا باور که دو دختر دو امام من نولنگی کرد که رپی توجی کا پاس برده است نه رپی توجی پیش نرفته است تنش نام کلیورا رکلام کردن رپی توجی پیش نمیروا فکر درست आहे براجون ما حرکت کردیم که همه ایدئولوژی خاطی بسیم لیکن متاسفانه رکلامشون نکنیم مردم تماشامون ندارن که دو دختر پروست چخله بگم مثلا رپ حق رپ ایمنا پیش نرفته است پریکول پیش رفته است در تاجیکستان موزه لوبای رپ حق ببین اگه تا چه نام پریکولو پراسموتر نداره خوش ما ازون کایده رکلام کردنشون میگیره او ایو پیار شیده استان هر روز امسی فایل هم برومات امسی جرگوت هم برومات شما رکلامشون کرده و ایو پروست برای شما را میبینن یا رکلام هم میکنن درشش خوندن میگیرن گوش هم کردن میگیرن رکلام ها یعنی گفتنی خیلی که بعدی رکلام ما پراسموتر وای خیست نه من گفتنی نیست مقصد که چی ای بعدی همه شما که رکلامشون میکنن میبینن که شما یک تاشا رکلام کردن اینا یک نفر به دمه خورشید تیبت کرد چی برای خودک ریپ خون امرو رکلام کرده بازی تیپایل هم پیدا شده جرگوت هم پیدا شده سلانسی هم پیدا شده کالوش هم همه چی پیدا شده این فکر درست आहे برات من همین قدر شکایت داشتم اگر خیلی فکر همین یا بار فکر حساب کنیم مثلا یا خلاصاتون برورین پریکولا در جای ریپ شما پریکولا پیش برده استین نه لگاب نیست برات ای پس میشه زنده باشه ریسپکت در ماریو ریسپکت در همه کارگرای ریپ تیجی رحمت برات فکری درست نظر خوب و سیتواتسیا را طرفی تو دیدنم به نهایت خوبه همی آدم در فرقش چه کی میخونه چه مرگا کی پیدا شده امسی من اداب کن التماس بیا برات کو یگان شکایت دار بسیارتر شکایت کنه اگه برادر رو شکایت خوب کرد میگم کو یک فکری خوب کرد یک سیتواتسیا را طرف خودش نشون داد و علیکم سلام برات اکا دادی خود شما خوب هسته؟ رحمت برات جان من خودم حاضر مخلص ریپم نه اینکه مخلص هر یک ریپ خانم مخلص ریپ همین دوری نظر کردم طرفای شما نسبتی ریپی حق و طرفای لیریکی مناسبت فرق دارد برای چی؟ با کدام معنی گپا گفتین؟ یعنی چی مناسبت فرق دارد؟ مثال و یا وقتی دیگر خیلی مناسبت این وقتی دیگر خیلی مناسبت مثال خطی کی؟ مثال بیان که ریپ خانه حق و ریپ خانه که لیرکی عشقانه میخوانم نو من خودم مخلص یکان ریپر نیستم مخلص ریپم هم این شک گوش میکنم هم اون شک راستی ما اهمیت ندادیم که یک طرف در بسیارتر ونیمانی دادستیم لیکن ما فکرتان درست است چون که ما خودمون بسیارتر ریپای را گوش میکنیم که با حاضرات استیلای حاضرات جوابگوی مش دیزایت و در نظر شما تفتیس است که ما ور دستگیری داریم نه فکرتان درست تکلیف همون برادرم طور اومده 2 کیلو گوشت فایل جرهات و باقی کشش رکلام کدام زیگان ماروژنی فروش سلامت باشی برا سلامت مرحمت با کی سوال داره برادرو اکا بات لباس نمی برویا پاگا برا تو ما امروز بروردنیش بدم ای سهار یا دکارو برده بدم عذر زیاد پاگا می بروردمش برای که منتاج نکدم منتاج گده تا یک نیم ساعت وقت میگیره و برای عصبی آرام در کار کریشتو بیاگون چه خطا نکنید و علیکم سلام برات اکی دو دوستوزی او برات اکی دو خدا سوال دارم اکا گوش دارم برات جان اکان باتل سول فینال کی میشه 25 اکتبر 21 اکتبر 25 اکی باید درمادن چانسی میشه اکا 50 سومونش میکنن که تو طلپا بسیار نویه
باکس ولدا دورم همین کلیپی تاغا رتی تاغا آتاشا او دیدم همون چه خبرم دیگه اکا آجوی بیبار نپروس همه یا پرسون گفتم اکا رحمت کلو اکا باشی مایل برا جون سلامت باشی مایل باشی برا مایل و Масани Тиджей, как ты, братец? 1000 сомони шкын масе равно намиум. Гавнес, брат. Добкын. Таджикистан мега добкын, моз добш мекна. Масани чо кади, короч хилай. سلام علیکم. و علیکم سلام برات. سوزی اکا خوبی؟ کروچ خیر. آمد اکا. اکا یک ده سوال داریم. یک ده تنه سوال بخواهد کتوش میگیریم. همین 221 سور رپتیجی. همین تمامی کلی همین رپای تاجیکستان رپریستان تاجیکستان ها بودم کرد. چرا میگریزم مثال خفا میزنه اخچونه این کانال این روز شدت پیش نمیبرم Ухи, если так взять, вайо ухудадорам нестан? خیلی مثال همه همیو پیشتی همین 221 سور ابتیجی بودم شدن که همه Агар ҳаму давр замон да ягон канали дигаи буд бо пушти ӯ мешидан. Ну главни ваё да плашаткае дар кор буд ки талантшона нишон бутанд. Бисёриҳое буданд ки меомадан баромад мекарданд неки ҳеч ка нашинохтаншон ку вай иҷода 50% таланти қариб 70% таланти ваё рол бози кардагияю 30% падачаи рептиҷаи. Хеле бигем ки ваё мо да ягон чи обязананд хеле гап нест братҷон. Барои ки мо ӯро айтаншон тайёрӣ наведем ку батл да мо просто ташкил мекардем определённи вариантҳоро мемондем ва ё мебаромадам баромад мекардам. Салом. Раҳмат брат, саломат бошӣ. Ва Масани брат гаҷо шудӣ биё чахчах кунем. Ваю Масани. Масани. Бикшем тона. Масани равковем. Она. И Масани. Лон лиози брат, хати Масани ач суҳбат мекунем бо хати брат. Интернет сейчас все состоит. Интернет сейчас все состоит. Кулоптим насипка бушоз проверкаш мекунам. Ичкара. Связ. Алоқа. Чхека хуб ты? Рахмат хей, чхели брат, короч хей. Худо шукр. Дан авайти тоҷикӣ мегем ухтаака. Худода салом ҳамаи компания худода ҳамаи мухлисои репи тоҷикда ҳамаи нафарое ки қатъимонанӯздӣ. Бале брат, тудам салом братҷон. Ами яда рӯз пеш ман навиштам шумо да намедонам ака масалан ҳамун як одаме ки насам лиҳози қапеш гуфт ки чӣ бад лирик реп да дигахе нигоҳ дорӣ уқили реп да дигахе нигоҳ дорӣ манам ҳамин саволи хе пайдо шуда ба ман навиштам ҳамунҷа личка да навиштам ки гуфтам акай доди худо ҳам хеле гапҳо мегам ман ҳайрон мешавам ки айноми шахсияти худашам чун як нафаре ки имрӯз ростай дуруғай ба гуфти одамо ки мақсад матори репи тоҷикаи ҳамун ҳаракат таҳрикдиҳандаи репи тоҷикаи мақсад бояд ки ӯ як айноми худаш публиш набояд заявлят накунад ба фикри ман ке чизора лекин мисол
конкретно фақат гап мезанем мегем ки шон ихели барон ихели агар худат будони мара медоне ки нисбати ӯ ақидаи ма чие агар дар ҳамин тема ягон вақт суҳбат кардагӣ бошем агар намедонам ва шахсан намедонам нисбати ӯ ма чӣ фикри худ ма баён кунам изҳор бидорам ҳар душа яке аз нафарое ки охиро беҳтаринан ҳам хеле медонам карочи ҳамчун репер вале ҳамира гуфтанем ки чӣ ака худ дадам хеле ақида дори яхе мақсад позитсияра яхели позитсия мегирӣ ки мақсад рӯи рост шон мақсад никтой как репер как инсон как любой чи ва ҳамин гапе ки мақсад барон как музикант уже гарение мақсад ин савола ҷавоб теба бо дорум кайдига гап ашод шон агар бигем мо уже аз соли 2017 ҳаям хеле и ақида даем мо и ақидамона изменит ҳам накардаем чӣ барихи мақсад маву ту 100% медонем мақсад ки ӯ одам яматки фиқати хон як ҳамин чизама чанд рӯза уже худ ба худ обсуждат кардестам мақсад ки натури ай соли 2008 сар кардаге фақат мотив як чизай мисол бугем минус як хелай тарзи хондан як хелай аввал паст баъд дод задан баъд ин чизо ҳамаш як айне ки дар байни мардуме ки мақсад реп гӯш мекунанд ӯ дигар ҳарфи е қатия ҳарфи э қатия ки мақсад бо реп гуфта скачат мекунанд гӯш мекунанд номи репи тоҷикӣ хестагия ба шон мақсад ин мода фарқ надорад ки ӯ чӣ ахезон нахезон мода мақсад ин чизуқа фарқ надорад агар ки дар гузашта бимонем ба мисли ҳамун чӣ гап задесем ки мо шоирои хел дорем мо дар рақиб мондан мегирем надо двигаться дальше агар ки ҳозир вечно бишинем саҳар бишинем бигем о гап нест шон хеле кат бегап бишинем бигем о гап нест шон но шон именно здесь сейчас репи тоҷикира ягон изменение надровардеста худ ҳозир қоил шиди ки мотив ҳамун хелай гапе ки ман сеюм барномаши хита тамошо дорум ака ҳамин гап рафтестада ки мақсад ки ҳамин мухлисое ки шона падешка мекунанд мақсад ӯ ҳамин гапа мезананд худун ҳамин гапа мегӯ мақсад ки ҳозир айни ҳола ма намегӯ ҳамун ай вақте ки мақсад ки чанд муддати муайян даст дошта буд мисол бигем агар бигем даст дошта буд ин чиз ин позитсияи ман е позитсия ки мақсад ҳамчун як мухлиси реп агар баҳо бутем мақсад номи репа хезонд ку номи репа хезонд номи репи тоҷика чӣ хезонд ин ҳамун хеяка хатия намон ки таҳда бизана агар нахезонда бошад намон ки таҳда бизана мо шона нагуфтесем ки репа нахезонда мо шона ҳози гуфтесем ки именно ҳози именно из-за того что ки я вақто брусзани ништияк буд ҳози вообще ягон каса признават намекунад ки ваё брусҳои нав ёд гирифтагиян ҳар хел стил хади брус мезананд вообще как будто ма брус мезадум я вақто 400 брус мезадум не ки ҳози намешава ку ҳози одамо 2000 брус зестанд надо 2000 ёд гирифтан дар кор агар ки бихоҳӣ ту ҳамун статусе ки ҳаматро гуфтесанд ти хели ҳамуда ҷавобгӯ бошӣ вай бояд пешбаранда вай бояд репи тоҷикира бовар кунам ин репи тоҷикира беруни тоҷикистон ягон одаме ки калимаҳоро намефаҳма буш репои шонамон ку ака хел представед ки вай чӣ хели лицо мекунад фаҳмидум хуб яъне ки мақсад ки ба аю сабабе ки ҳамин гапи тида ма ҳам розиам ҳамун дидем ки мақсад мо дидем ки мақсад як 400 брус задан 500 брус нашид ба қавле бас кардем гарчанде ки мақсад гӯё мегем ки ҳастем ма шахсан леки мегӯм ма ҳастим олиамода ки ихе агар мантиқа нигоҳ кунам чиз бас шидаги ҳайҷониби ма мисол барое ки на самом деле ҳамун мотив як чизай на самом деле тарзи хондан як чизай на самом деле як има ҳадда нашид мисол ҳамун хела ҳеҷ мисол ягон навигарӣ нест ҳамун музикоам ҳама чи одной то же хуб нашод мантиқа кард нашод чизе ки мақсад мо мегем ки репи тоҷик мақсад ки чӣ бигем ака мухлисои реп дар муроҷиат карда мисол худат мегӯем ки дар репи тоҷик мантиқ мазмун муҳтаво шумо як ҳамин чизоро наковенда мақсад шумо агар бисёр хоҳишманди
سواد دانش محتوای ما هستیم مقصد که یک همون رادیو پادیو را گوش کنین همون نطاقا را گوش کنین بعد موزیک همه خواهن گپای زور میکنم بسیار اگر شما پشمان باشین هم خیلی گپ نمیشه пешаю гапам буд ба фикрам уҷаш нафаҳмидӣ аслан ман гуфтам агар ки шумо маънию қадар мехоҳен мафкуратона зиёд кунен китоб бихонен дар репҳои шон ما گفتم در رپای شون منطق نکنیم برین ای کتاب منطق بکنیم بخونین هم ذخیره لغوی تون زیاد میکنه هم همون کلمه را پراویل نویستنش هم میفهمین چه خیلی نویسگی ما ایرا گفتم نکی گفتم خوزی رپی توجیک ده منطق نکنین برای که رپ اوجه سالای 2010 رپ ده معنا میگفتن ای 10 اوسو اوجه رپ ای موزیک شدگی ای موزیک ده معنا گفتن کم ترک ندرسته که دادی خدا تا سال 2010 همه میگون که این ایجاد اگر اون استاد تماشا کرده سه باشم این خیلی ممکن با عزت نفس جانبر است ممکن قرشون کنم من یکم پشت یکم پریتنزیا ندارم نه که رپ ما معنی نداشت تو 2010 کرد معنی نداشت با معنی که سخنی ولو در اونجا نمی‌دونست فکر چرا این من که شهریار الان اون برای که رپ یک شهریار توضیح رفت فلسفه نبرات او چیزا که پس بودن روز به روز قدر سخن در رپ توجیه بالا رفته است کرد مطرح کردن موضوع یک طرفه کده مقصد که او موضوع را افزودن میکردن در ترکاشون که او چیزا بله سطحی بلند بود لیکی توشتو که تема را چقدر اسکریوات میکنیم با چی خیلی طرز اسلوب قطعه کرد روز با روز یونچ دسته مسرور سوال تو برات تا 2010 همه هیچ وقت فکر نمیکنم که ما در ما رپ گفتم رپ بعد در 2010 رپای بدن که بنیهایت منطقاً و مضموناً چقدر بدن احوزی فقط مضمون گفته نجالس دوید کردن ای یعنی خلق چیزی را استرادت میکنه تا اگر همو جای دردناک همو را بجقی بگو که تو خیلی همه تغریه خیلی او میگه او انا معنی زور بعد با یک چیزی دیگر ما خود مشاهده کردگیم در همین رپ توجیکی مخلص رپ توجیک این همون شخصیتی است که چند قای سواد داره اگر رپر بچنی سوادی همو بچنی عقلی همو رپ خونه کو برای وای گنده امنیای نه که اگر وای کم ترک اگر منطقاً یگان گپای وزبینتر بگه و اون نفهمش برای میگه چی خوندسته باور که نمیخیلیه خب برای برای همین که مقصد ما که شنونده خودمون یک شنونده کرده بتونیم اگر شخصا ما همین چیز استفاده میبرم که با همون گپ کوچه که ما استفاده میبریم در کوچه کم ترک زیادتر کرده کوشش کنیم که کلمه اوژه را به علاقه ایواز کنیم یا چیزی که آدم گفتی گپو کایهان پرواز کرده استن اما میگم که ما یک بالا کنیم که همین اوژه را به علاقه مثال ایواز کنیم شنونده اینترنت ما سس شدیو که اینترنت مسرور دیگه میلیه یک ما فکر کنم مثال کای میکنم امروز نکنم مثال کای اینترنت هبین گوش میکنن و دپوستیم که اون عقل ندارن سواد ندارن این سوسته اگر ما هم خیلی بگم اوی میکنیم که باید همین به حد سطحی پس در نوانده ما سطحی دانشش پس ده اگر ما هم خیلی گفتن بگیریم چه خیلی میشه ما فکر میکنیم خیلی نیست برای که من شخصا تا حاضر را در صحنه های برآمد میکنم که دارم آدم های در روز 50 ساله شیشتگی مثال بگم که همه اون رپ در ممکن زید باشه بعدی که من برآمد میکنم عقیدهش نسبت رپ توجیک به حرف یه یا که به حرف ای که من نسبت همون فکرش دیگر میکنم کمتر همین من فکر میکنم که در رپ توجیک خدمت کردن همین با فکرم در رپ توجیک رپ دایاد بگی برات رپ در مادی اول رپ موزیکای بعد فلسفیا و بعد دیگه چیزان
аввал ҳаму якм шартша иҷро кардан дар кор, яъне музикаша аввал атмосфераша созават кардан дар кор, ана баъд ба давҷа битонӣ гапҳои вазбина мураккаба содда карда падават кунем. Не ки мутаассифона реперҳои мо изза того шудо ки музикант нестанд ва мегӯянд репҳои мо маънӣ дора. Охи чӣ дар кори маънӣ ту вақте ки даже як бор гӯш кадаш нашава. Простой пример, репҳое ки дар репитан ва репҳое ки ҳама ура гӯш мекунанд чӣ хели репоанд. Простой пример биёр, ягон репи ба мантиқ дар репит ҳаст ё ки ягон репи ба мантиқ ҳар рӯз дар кӯчаҳо мефаҳмиш. Точно дар кӯча мемонам кор карду дихто. Ин мода буда. Ин мода. Не, ман мегӯям ку реп бояд дар мадди аввал и музика боша. Дар ҷои аввал места. Акай дихто. О брат. Дихто. О гӯш дорум брат. Астем тамосда мақсад ки мегӯям мо чизе ки ду чизе ки мо в общем ма позициям барои чи ма рӯз гуфтам ки чемай дар реп маънӣ кофтан лучи бирая китобу хон маънои гапам ҳамун буд ки охир ту маънӣ мековию қадар хита ба ақл мегирӣ аввал китоба бухон дар китобаи ақл китоб словари запаса зиёд мекуна китоб мозгтара коркуниша дига мекуна ҳамин ёфтай баҳонара дига маънӣ дора. Музика ва асосан барои асаба ором кардан, музика асосан барои ё движение да дроварданта ё полностью пассивни карданта. Но ин маъноиро надора ки ту бояд дар реп фақат мантиқ буковӣ, дар реп фақат як философия буковию кимчико кунӣ. баъд дигим мушоҳидаи ман меяд ки репҳое ки дар дунё паҳн мешаванд ва репит мешаванд ва увора павтор мекунанд ҳама изучат мекунанд ин репҳое ҳастанд ки ягон грамм мантиқ надоранд. Абсолютно мантиқ нест дар дунёи реп. У реп чиста барои музикай, оҳангай, мотивай ина хелияй ва одамо да маъқул мешаванд мегиранд репитш мекунанд. А репҳое ки мантиқ дорану чиқран ягон проблемаро мега максимум як бор ду бор гӯш мекунӣ. Дальше медонӣ чия охи дигин бор чӣ ба гӯш кунӣ. А репҳое ки содаан музика доранд, навозиш ништияк доранд, ора гӯш карда мешава. ин ҳамин гуфти худат ки простой пример вақте ладагие дар онҷа меба чӣ барои хеле мераза мада туғрия брат мисол безев кадан латтабас сонда паси дар гуза микра латтабас сонда паси дар талак бадар чаш задестам хе як одам амура гӯш накадесте ки у чӣ мега главный яне ки ма туда да барои он ки мо дар ҳаракат будроем движение да будроем рақс кунем мақсад дар туй фақат талак тумлук яму талак басаем гап задан яму аслан дар кор нест фақат аму махшо бгага қадар басаем да кифояи мақсад ана значит ки да мо репонаму хел қабул мекунем просто барои давай бачо рақс мекунем барои аму қадар значит мегӯям ку реп у чизера ки аввал дошт барои ҳамун реп лучши музика боша хубтар аст. мо вот анами чиза ма дида ба хулосае омадам ки мо ба гапи гуфтагии худмон ҷавоб гуфта наметонем барои ҳамун ҷиқида шишта музика кардан дар кор. додихто мега барои он ки мо мантиқ букоем рафта китобои рудакира хонан дар кор зарно словари састафон бой мешавад мега то ҷаҳон мудассари одам фарост кас набуд аз роҳи дониш бениёз муҳтарам рудакӣ мегам ҳамира ҷаноби слим мистер слим ҳамира даре мега то ҷаҳон мудассари одам фарост кас набуд аз роҳи дониш бениёз у чизера ки мақсад фарз кардем як китоба у дар як ҳафта мехона ҳастанд одамое ки уже вақт ода муҳимае ман мумкин ӯ китобе ки ӯ дар як ҳафта мехона мумкин ман дар 5 дақиқаи репо ӯра ҷо кунам наги бор реки афсонаи слим як афсонаеро дар 5 дақиқа нақл мекуна ки дар асл бигириш агар чен як китобае мадаи хуб нест вақт ман эконом мекунам ту боварӣ дорӣ ки чизеро ту мефаҳмӣ
ма зибо гуфтум ку брат пешами габи ачита гуфтум ки мухлиси реп чанд қай ақл дора агар репер чени ақли ҳаму гап зана барои ура у репер ганда умняй барои чӣ барои ки у мухлис ба гуфти худаш вай ганда умняй ва касе чени у ақл дора мега у ганда умняй не ки агар вай камтара гапош вазбинтар бошанд у хич накна мега чӣ гуфтестай хит кадӣ яъне мо ҳамун филтре ки мухлисо доранд бояд барои ҳамуво тайёр кунӣ яъне ҳозир бояд проблема бугӯй одамо сум надоранд кам бағалане хеле бугӯй меган маъно дора ҳозир агар бугӯй ки хондан дар кор илму мухтан дар кор мегаи чӣ гуфтестай хондагиё чӣ шидан мега ина хеле ай яъне ма имина ҳамира дида мегӯм ки лучше биё музика кунем ай музика сум кор кунем экономикара бардоштан дар кор ира миян ҳамуди фоида ба давлат ай доди худо вақте ки шон мс бага бихонем мухлис ю медоя хондан дара бовар ки шон мс инами темаҳои бихонен жда мухлис у просмотр намегира шон мсра мо қадар чӣ неста ҳамун видеоеш ки ягон чира даъват мекуна ягон одаморо хондан мегав на простой пример як муаллими физикаи донишгоҳи миллӣ рао просмотро шабин қати шон кадагия чанд қайи темае ки зардинамуа ё ки у мара партов чанд просмотр дора ва простой пример хеле пример биёр ки чӣ гапай системада нитол савхи гарда бурай примера ҳамун просмотра дар назар надорум як допустим ки як мухлис гӯш мекунад мухлиси шон айна бо мисол шона хича мисол биёрем як мухлис фарз кардем ки ҳамун мега ки давай ҷура пага мерем сарора чапана метрошем нимша метрошем нимша мемонем мега худаш допустим ки метрошам хели тарафиш муҳ дора тарафиш не ҳамура мухлиси ҳамуда бовар дора эътиқод мухлис ихлосманд ана агар ҳам мухлис ша бага ки дава як китоб мехарем мехонемш пага нақл мекунем чӣ гуфтага бикнан мазан бикнан мазан брат хондани китоб и уже дига темаи доди худо ман медонам ки надорум мухлис ман ҳамин чиза медонам агар ман 100 ба китобхонӣ даъват кунам амара ҳеҷ кас мумкин ки мумкин одамои хай бигем ки ман круги реп қати ӯ мумкин нахонанд шон кунам мухлиси шон мекунад бовар ки шон кадагиай попытка кадагиай хондана даъват кадагиай брат но результат нест чӣ бани брат результат просмотр да намебини шохи ма результат просмотр не ох ман надидесам сатҳи дониши мухлисои шон баланд шуда бошанд у навистаншон ман барномаи комменти ма барои просто нишон додан ки аба чанд навистаншона бин гӯшта чизе мефаҳма ку ам хел менависа вай даже намега ки ами калима ай чанд калима иборатай барои чи ами хели ай намеган хе просто ам чизе да гӯш менада гӯш мебирад мегаш давай як кор мекунем ака ҳамин хита бисёр коро ҳамин озмунову дигар чизо пул қатия яка ҳар думония эфирча мекунем мебироем шона файрод мекунем мисол шона мегем ки ту файрод ки китобхонӣ да одамора допустим ҳаққидилёни одамора файрод мега ягон қади куча ягон ҷо файрод мекунем ав шон мисол агар мухлиси шон бошад шон мисол бигӯяд ки бихон китоб фалон китоб як китобе ки пустам ки наометем да даст шон ҳамун бихонад як ҳафтаи 10 рӯзаи муҳлат метем агар ӯ хондаш фарз кардем ма 500 сумаш метем агар нахондаш ту 500 сум ягон ӯ намехонад месава не ман барои чӣ розӣ нестам ин чизда яъне дар реп мантиқ гуфтан дар реп маънӣ гуфтан яъне агар ки мо дар реп маънӣ биковем ай музика мемонем барои ки ман дидестам результатча реперо як баҳонаи конкретни доранд яъне ва ёд аз қиндай читкашона тачид кунанд яъне талаффузи калимаҳоро тачид кунанд яъне нафасшона идора кунанд ва расшод бигиранд дар ҷо чӣ хеле нафас бикашанд яъне мотив придумат кунанд хид медонед ки мотив ия ҳамада кори қиндай ира композиторо придумат мекунанд ва реперо қайқа придумат дора мотив придумат кан и зуршон мега мега репи мо зато ба маъни ай охи реп мегум дар мади аввал реп аввал музика ай баъд гапу баъд далши ай мумкин не ки фақат значит ма бояд хитай хе бугум ака мақсад ин як пешниҳод ҳамин ки даваи шона файрод мекунем одаморо ба китобхонӣ даъват мекунем тавассути шон мс ва дар мобайни призи пулӣ мемонем ҳам қидад ягон хелкада
мисол як тамом мусби як тамом манфӣ ва дуюм пешниҳоди ман ҳамин ака ман шахсан қитаам чун як одаме медонам ки бисёриҳо шояд ҳамин ақида дар бошанд ки мақсад доди худо ҳамун одаме ҳаст ки айда 2015-16 сар када одаме ҳастанд ки на самом деле репи тоҷикиро дасташда гирифтагие мақсад метона ҳамин чиз ростай дурӯғае ки мақсад ҳамин чиз факта ёхи ки ҳамин метона ки ҳамин я одамо ҳамин реперора хусусан я направлен да бигира паси худаш бара мисол ана ка ҳамин одам бихеза як тараф ҷонибдорӣ кунам як тараф мисол против гапзана як чи мақсад ман фикр мекунам ки бояд нейтрални одам бошӣ ман мисол ҳурмат мекунам ин ҳамин ягон вақт корда мисол бефана мешавам зиқ мешавам мисол мегӯм ки медурам кума тамошо кунам чӣ гапай баъди соати корие ки мақсад ман бояд бидурам тамошо кунам гуфти худат я майда майнаи сар ман ором кунам ама медурам ҳамин гапҳо мара зиқ мекунам барое ки ман ҳамун одаме ҳастам ки дар реп аввал ҷои якумда мантиқа мемонам мисол якум ҷо барои мара аввал қудрати суханае аввал маҳорати суханварии ҳамун реперае баъд ба музика бозӣ кардани ӯ якум суханае дуюм баъд ба музика бозӣ кардани ӯ ман ҳамун гурӯҳи одамоинда мақсад барои ҳамин ман пешниҳод аганез нашид худада мекунам ака ки дига ҳам хеле чизо накарда мақсад мо туро ҳамчун одаме медонем ки бигем ки калони репи тоҷик айни ҳол худад агар як каса тарафдорӣ кунӣ як каса не уже ихтилоф ба вуҷуд меояд як дигаргунии ақидаҳои гуногун ба вуҷуд меояд дар ҳамин натиҷа метавонем ки худат метавонӣ ки чанд нафари худа ихлосшона дур кунӣ ба эътиқодшона шахсан мара мисол мумкин пешниҳод майли ҳамун фикри гуфтагитам мекунем не ки нашод типа ма як тараф биданам бовар кун ма тарафдори музикаем асосан нашод як тараф бидан ҳо ма дар аввал ҳамун гапҳое ки мақсад худат мезанӣ чи 100% маълума ягон проблем ман дар шахсан ҳеҷ проблема нест мегӯм ку ман худат одамои гуногун ман тарафдори оем ки мақсад аввал мантиқи сухан бошад аввал сухан ролша бозӣ кунад баъд мусиқӣ кори худша кунад ту тарафдори ое ки аввал мусиқӣ кори худша кунад баъд сухан қатӣ бале ин масъаларо пешниҳод мекунем ки 2 дақиқа гап занем ҳамин қатъи мақсад ман вақти шуморо нагирем инҷа одамо бисёранд мақсад ана масъалаи дар калимаи реп вақте ки ба ҳарфҳои кирилӣ менависем ба ҳарфҳои тоҷикӣ бигем акхайбн менависем истифодаи ҳарфи е ва истифодаи ҳарфи э ака ки мақсад вақте ки мухлисои намедонам мухлисои шонан касе вақте мега репи тоҷикӣ е ҳарфи е қатъи менависаш мега ки мисол шон кароли репи тоҷика худат баъд мегӯи ки вай кароли репи тоҷика кароли репи тоҷика мегӯи ку ака ҳамира ма гуфтанем ки дар забони тоҷикӣ ака фонетикаи забони тоҷикида вақте ки ҳарфи е дар мобайни 2 та ҳарфи садонок меояд ака 100% овози эра дорад 100% овози эра дорад ва дар забони тоҷикӣ дар мобайни калима ҳарфи э вуҷуд надорад фақат дар аввали калима мо дорем ки ҳарфи э истифода мебарем дар мобайни калима дар забони тоҷикӣ яъне ки агар мо вақте ки ман ҷумларо ба забони тоҷикӣ навиштаистам ман ака 2008 ҳамоми трекҳоем ки ман сабт кардагиам матнош ҳаст ман матноша метавонам туда нишон бидам дар газет чанд мақолае ки навиштагиам дар журналҳо мақолае ки ман чоп кардагиам ягон ташна ман ҳарфи ера истифода мебурдам дар мобайни ҳарфи ре ва ҳарфи пе не ки вақте ки ҳарфи ера дар мобайни ҳарфи реву пе истифода мебарӣ грам хато нест ака грам талаффузш реби калимае реп калимае реп калимае гарчанде ки аббревиатура шидагӣ омадагӣ брат реп сета ҳарфи калонае медонам значит сета ҳарфи калон бояд э биёяд байнда ин вақти калима боша гуфти худат мешавад но сета ҳарфи калонае яъне ҳарфи е ту гуфти э фақат дар аввали калима меояд яъне му э ин калимаи аввалае яъне ҳарфи аввали ҳамун калимае яъне мо бояд эш бинависем и асосан мода айрусо омадагиае ва дар урусо реп и дига чизае а реп и дига чизае
یعنی ما ایرا توجیکی کردن ده حق نداریم. آره مینوسی ما خود تامیه کی مینوسی ما خود نمیه کی ما ایرا ایروسا گیرستگیم باید ایروسا نگیریم راست انگلیسی میگیریم از کلمه انگلیسیه. خراب باید میدونی چه یه نیست وای واپشه دیگه خیلی باید بعد میگم این ابریویاتورا یعنی تو правила گفتگی صدانو که در اینجا رعایت کردم نمیشه وا. رحمت اکا وقتی که مقصد که ما همون کلمه رپ اصلا همون کلمه را وقتی که ما گوش میکنیم او حرفی ای هم نیست که حرفی ا هم نیست چیز ما 100% میدونیم تماما یک حرفی ا قطعی حرفی ای در مابین یک کاسه میدازن میکسرش میکنن یا حرفی هست که در زبان تاجیکی آواز بیگانه خیلی آواز وجود نداره در زبان تاجیکی همه چیزایی این چیز مثال خطا بوده نمیتونه و بغیر اونه که ریپ ابریویاتور کلمه علایده است که هم اسم است هم فعل است که ما مقاله نوشتگی مقاله ما سکنر کدگی شما در روی کدگی هم با امیده که شما هم را در یکان جا چاپ میکنین در یکان برنامه تا پخش میکنین متاسفانه جو دوا ندیدم که در ژورنال ما را چاپ کدگی موارد فیتوره 100% زمین مسئله ما گفت دادگیم عموما دقت دادگی نیست شما اصلا حوزی ما طرف داریم که رپ ای کوچه باشه ما برای ما حوزی خیلی تیمه را نمیخوام برسم رپ باید کوچه باشه برای که رپ در کوچه با مزه رپ اوژه که وقتی که سطح معارف سطح فرهنگی ملت تاجیکی در برآمد و اوژه مزهش میمونه برای که رپ ای کوچه خبیر رپ ای کوچه و ای چیز باید در کوچه بمونه اناشاتی که میگوی که رپ شو نگو ما ایرا چیز تا برای او میگم که شتو جدا کنم که کدام مخلص چی مخلص ای در زبان تاجیکی وقتی که می‌نویسیش نداره رزم وقتی کلمه دا سه تا حرف کلام باشه چی فرق نداره که بعد ما میگم این کلمه تاجیک با خیلی وابشیم ایشه فهموندیم که کلمه تاجیکی نیست این داشه ابریویاتور تاجیکی نیست و ما باید او را مودن پرستای پریمیر مانندی اگر که بگیریم یگان نامی امریکانцо را так لیتسه بگیا لیتسه کلمه لیتسه چو کده وای کلمه اما ابریویاتور ها کار داریم کم تر همین چیز ما نادرست چی میشه وا نه مقصد که هر یک زبان گراماتیک اختیار داره فونتیک اختیار داره خصوصیات های زبانی اختیار داره که مقصد زبان تاجیکی همه قدرت داره که حرف یه را در مابین کلمه وقتی که در مابین دو تا همصدا میآید 100% آواز ای را میتموده کلمه ما خطا نمیشه و در اول جمله باشه ما یه تلفظش میکنیم که خیلی کلمه ما در زبان تاجیکی با خوردگی نیستیم یا که شاید فراموش کردگیم که در اول جمله حرف یه تکرار شود در مابین در اول جمله حرف ای قطعی سر شدگی کلمه که یعنی حوز ما ریپ می نویسیم نمونه ریپ می نویسیم و دوجا بگن که کوامی را رشفروات کنیم بعد ریتمیک چی می نویسیم بعد دلشی؟ ریتم افریکان پیپل او افریکان ای افریکان می نویسیم ریتمیک ای افریکان هم خیلی بنویسیم که افریکان وقتی که بعد او را پرا می نویسی وقتی پرا می نویسیش تمام وقتی که همچون کلمه می نویسه شکر اجاز ما می نویسی خیلی ریپ این نوی کلمه را که نوی خیلی اشتمون شکر یعنی حوزی اگر که برات حوزی اگر که تو ریپش بنویسی وای میگن زنشتی ابریویاتور نیست برای که در زبان تاجیکی اولی کلمه ده حرف یه اومدن نمیتونه وقتی که ما ریپش بنویسیم حرف ای قطعی میگن زنشتی ابریویاتور هر یک حرف ایجا معنی داره و میپرسه چی معنی داره وقتی ما ریپش بنویسیم با میگن معنیش بنویس با ریتمیک ای قطعی افریکان بنویسیم میگه با چوجا ده یه بدکو میگم در زبان تاجیکی مباین ده یه ده اول ای هم خیلی بگم تو وقتی پروسه تلفظ شان درست میگی من نمیگم که تو درست این چیزا حال کردگی این چیزا درست قبول کردگی من نمیگم که باید ما او ریپی گفتگی ما ایمینا برای او خیلی تلفظ میگم که بچه‌ها بفهمن که من میخوام بگم که رپ تاجیکی از ده نمود ریپ
یعنی ریپ همون رپرای هستن که قبول ندارن که رپ موزیکه میگن نه رپ معنیه رپ خیلیه رپ یا مودم هستن که موزیکه اول قبول میکنن رپا نه من شخصا طرفداری همونیم که مقصد من روز گفتم یکم باید منطقی سخن باشه منطق باشه بعد موسیقی در رپ نه که من هیچ وقت رپ با حرف یه نمی نویسم من هیچ وقت تلفظ میکنم ریپ نمیگم مثال یا که ریپر نمیگم یا تپه قطعی مثالا هیچ با یک موضوع بحثی دیگه که وقتی در زبان انگلیسی می نویسید دبل پی دو تپه قطعی می نویسیمش در زبان تاجیکی یک تپه قطعی می نویسیم در زبان انگلیسی دو تپه نمیشه برات رپ ها میگن و یا دو تپه ندارن یا تپه دارن در زبان انگلیسی دو تپه که یک تقسیمانش اگر ریپر میشه تجاوزکار میشه رپ ای سه تا حرفه با تیره یر میکنن رپ ها پر نمیکنن اخیرش دا براد امریکانسو همه کلمه‌اش کلون نمی‌نویسن فقط رپ ش کلون می‌نویسن RAP با تیره ER اکا میگم که کلمه رپری که ما خود سراینده رپش میگیم رپرش میگیم رپ کارش میگیم رپ خانش میگیم در زبان انگلیسی دو تپه قطعی نوشته میشه من ندیدم اخی من همون خیلی بپشم همون سیاه پوستایی که مکتب ساز نخوندگن رپ هم میگن همون آدمایی که اونا مکتب خوندگی نیستن دو تپه مینویسن اکا من ندیدم خطا کردیز نشدینم مینوس ها یکا مینوس اخته من ندیدم میگم من نمیگم خطا کردم میگم من ندیدم من فقط دگیم RAP کلون تیره ER میشون رپ ها دو تپه میشه اکا یک تپه اومده که ریپ هست значит تو دارین رپ پا میشه هم خیلی تلفظی هم کلمه چه میشه با رپ پا رپ ها میگیم تمام یعنی دابل پی را ما ریویه نمیکنیم به فایده موندگیمش دابل پی ریویه دل افتونش تو میشه و ریویه میشه کو هم تلفظ که بعد تپه رپ ها کلمه خیلی نمیشه یعنی مثال W ای با V ای W را چه خیلی خون نمیشه W را و میخونی میشه V تک white اوخی نو و میخونیش همون را و میخونی و نمیخونیش وقتی که مینویس و یعنی دو تا و تلفظ بین ای و ای که دادی خدا همین روزی دراز ممکن که نه تماشا بینا ندارن خودت میدونی که من همین چیز روزی دراز درس به تو مردم ده نه ما تلفظی برات تو انگلیسی درس میتی برات جون تو انگلیسی درس میتی اما اینجا امریکانسا را چخ داریم این زمین و آسمان پشتی فرقه من امریکانسا را گفتستم اخ نه ما حوز تلفظ امریکانسا گفتستم که ویا همین خیلی چیزا این خیلی کن من تلفظ امریکانسی خطی گفته استم و دکه که دو تپه یک تپه نمیشه و دو تپه میشه و خوب اکا نگاه که نشد این تیما مسرور مطرح دعوت میکنم میزی رپ ده این مینه نشد کلمه رپ و ده همونجا ما فایراد میکنم اکای لیرو را و یکم با انگلیسی دونا ما عدد شناس دارم و همونجا در رازبیرات میکنم که ها؟ بازی نباشه و بازی بیه؟ نه وای روزای شنبه ساعت 3 ای تقریبا یک شنبه یا نه؟ روزی شنبه ساعت 3 و در اونجا ما یک معلم امریکانسکی را فرض میکنم اکایلی رو برای که وای فرهنگ شناس و فیلولوژی خوبه و اکای سلیم فرض میکنم و در همونجا همین کلمه را صحبت میکنیم اگر که بینیم که ریپ شود نما بدون که ما ریپ اساسا برای دیگه چی ریپ میگم من میگم که من میخوام که خودت یک آدم اینه خیلی من خوب میگم یه آدمی که مقصد همین پوده را چوپانش بگیم همین رمه را بگیم چوپانش من نمیدونم همین سمت را بگیم که کلانش راهبرش بگیم من میگم که یک پوزیسیون معین که یک پوزیسیون اختیار کرده که نیترال نباشی همه خطی عقیده یک باشه برای که هر یک گپی که خودت میزنی مقصد که ممکن که چند نفر میگن دل خنک کنی
میتونی که خود رپ ممکن برای که در سیمای تو آدم ها رپ دیدستن رپ تاجیکی دیدستن مثال میگن دادی خدا سینانیمی رپ تاجیکی خطیه عینی حالا که من میگم که شبک ایمه نما برام آدم افیرده که وقتی خود همین تیما را گفت زنم ایمه برای همین تیما که ما در سیمای تی رپ تاجیکی میبینم مثال میخوام که همه در عقیدت یک باشه من خودم پیشنهاد کردگی مثال من میگم اگه وقتی که من چیز پیشنهاد میکنم من میخوام که قطور دیگران در یک چنین من را یکی کیف میتم مثال من میخوام که باشم و در قطور دیگران من نگاه میکنم که نیست و تی چیز فکر میکنم که ریپ وقتی حکومتی شد و چیز دیر ایو خیلی نیست که ریپ در همه جامعه در همه کشورهای جامعه باید که ما نمیگیم ریپ حکومتی شد ضرر داره مایلش آخی مایلش حتی تا همون مقاله من که در ریپ من مثال شد شما کنم رو عجانه بکیم که مثال آدمایی که میگن کسی ریپ من خونه گوش آخور دای کسی ریپ من خونه ریپی تاجیکی این قلو خیل من قطعی همون مثال خیلی دست بگیربان میشم میخیزم هوا میکنم رو از بار میکنم مرا سخت میرسه وقتی که مقصد همین مهنتی من خیلی پروست تک کردم قطع میرم میستم فهمیدی که من این را در نظر کنم که من شما را پیشنهاد میکنم من میخوام که همه خیلی باشه قطعی من آواز رسانه استم که دیگه اگه آوازی من مثال بگیم که زیر باشم گره یک کلم دیگه شکر خدا زتری تو گفتی که باشه تایسی ده مثال ما دیگه دو چیزا ما در نیتیرسید بگیم نه که بعضی وقت یکی کیف میتادم مثال ما میگم که اگه دوزی خدا این ما یه چیز دارم همین بگی مثال پس دیگران هم بینن که بغیر اونه که ریپرو پریکال میکنن ما باید بگو مثال باید میگن در قدای کوچه یکی میگن که درینینگ شبه بارداری ایتاش سیخ میگن ریپر مثال هم خیلی کار کدستن بدونن که با ریپرو دیگه کار هم کدستن این من ریپ در خدمت هم کدستن ایتال که پلودیری کدستن این ایره ما در نظر دارم کرد دعوت میکنیم روز شنبه برات این تیما را خوشروک میکنین انا شد رپا ما با کمترک مقوله را میخونم و اگه جا پیدا شدن یمی چی مثلا بعد یکی یا پلیس بوده یک پیدا میکنه خیلی بسیار پیدا میکنه با تو روز شنبه را ممکن که مرا خجاف کنی تو بو قبل روز شنبه ساعت 3 تا انتظارم را در امان خدا برادر عزیز سلامت باشی با تو موفقیت برای خوشمند رحمت برای اشتراک کردن مینادور مایت برات وقت صرف کردی گرمز برادر مایل و برادرو کدومی که نشناخت مسرور با نیکی مسانیتی جی ای سال 2008 ریپر رای اولیم و با بسیار ریپرو ترک خوندگی و основной заслугой масрур дар репи тоҷик и дар саҳнаҳои давлатӣ дар ҷое ки репа вообще признават намекунанд дар ҳамон ҷоҳо репа бурда расон дар гӯши ваё ва дақатшон гуфти худаш даст ба гиребон мегирифт ки реп хелия репа шумоно дуруст падават мекунен ва рӯзи шанбе қатиш дар бораи мавзӯи реп ва реп суҳбат мекунем ва бародаро хиёл мекунам прямой эфирмонаму маҳкам кунем чунки 1 соату 4 минут шид саломат бошен то барномаҳои дигар